Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Asy-Syu'ara ya, surah Asy-Syu'ara itu ya. Asy-Syu'ara ya. Asyura, Asyura Pak Ustaz. Surah Asy-Syu'ara ya. Surah Asy-Syu'ara nomor suratnya ke berapa ya? Entar saya lihat lagi. Nomor surat. Halaman 283 katanya. Iya. Baik, Maci, silakan mulai ya. Ini di surah Asy-Syu'ara surah ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Asy-Syura ya, surat Tulisannya ke-42 tak ada di nampak Pak awal. Ustaz. Tulisan tak nampak Mim. Itu ada Pak lagi yang Ustaz. keduanya. Pak Ustaz. Heeh. Tulisan tak nampak. Ada ya. Nah sekarang dah ada. Ain, Sin, Qaf itu. Jadi di awal-awal surat itu ya. Ada cara membaca kayak gitu ya. Silakan tanamlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Iya. Ain sin qaf. Ya, ini di awal surah Asy-Syu'ara ada dua ya, huruf-huruf muqatta'ah. Ha, mim, sama ain, sin, qaf, gitu ya. Ain ada ikhfa di situ ya. Ain, sin, qaf. Nah, kemudian silakan. Kadzalika yuhi. Kadzalika yuhi. Kadzalika yuhi ilaika gitu, Maci. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Kemudian Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. iya. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wa malaikatu yusabbihun Iya. wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun. Wa yastaghfirun. Tak nampak tulisannya Ustaz. Iya, wa yastaghfiruna. Iya, ke atasin dulu ya. Nih karamlah. Wa yastaghfiruna ya. Wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Iya, kemudian Wallazina attakhazu min dunihi awliya Allahu hafizun alim. alaihim ya. Karamlah. Ya, Itu di situ. Walladzina ya. اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. Ya, salah tadi Pak Ustaz. Wallazina اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Iya, biwakil tar ke atas dulu. Ya, ya wakada. وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا
Litunzira ummal qura. Iya. litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi Iya, bagus. fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fari Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ain. Fis sa'ir. Iya, diulang lagi ya, Karamlah. Daripada mana ya Pak Ustaz? Fariqun. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Iya, bagus. Kemudian. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Agak ditahan ya di situ. Wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Diulang Karamlah di Malaysia ya. Silahkan. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Bagus, tar ke atas dulu ya. Nih, S. Ke atas geser malah. Nah ini. Walau ya. Kelihatan? Ini Karamlah nih. Walau ada? Ada. Ada, ya silahkan dibaca. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Iya. wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Iya, kemudian. Amittakhazu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kemudian. Wa ma khatalaftum fihi min syai'in. Ya. Wa ma khatalaftum fihi min syai'in Wa hukmuhu. Ya. wa ma khatalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Iya. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian, nah ini. Yuk, Karamlah. Fatirus samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Kemudian. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fih. Kemudian. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Kemudian. Lahu maqalidus samawati wal ard.
yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Iya. Innahu bikulli syai'in alim. Kemudian. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik Mhm. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى. Iya. Ambil di mana Ustaz? Wa Musa. وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Mhm. كبر على المشركين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Iya. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Mhm. Tak nampak tulisan Pak Ustaz. Nah, tinggal atasin dulu ya. Iya. Wa ma tafarraqa. Wa ma tafarraqu ya. Ada Wala wa wala ma. takar. Iya. Oh ya Wama, ini wala ya. Wan Udip kan udah tadi. oh ya. Wama Ah, tafarraqu. iya. Sekarang wa ma tafarraqu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu Bagyam bainahum. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Mhm. ولولا كلمة سبقت من ربك Sabakot bukan sabakat ya, sabakot. سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم Hmm. وإن الذين Urisul. أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Iya, kemudian فلذلك فدع pada فلذلك فدع واس- واستقم wastaqim. واستقم كما أمرت Umirat, jangan umirat. Umirat. واستقم كما أمرت. Ini bacanya agak susah ya. Di Ya. sini dibacanya wastaqim kama umirat. Umirat ada hamzanya. Umirat. Jangan umirat. Umirat. Ya. واستقم كما أمرت Hmm. Kemudian ولا تتبع أهواءهم mm-mm. وقل Nah, kata sedul. Iya. Wakul. وقل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب Mhm. وأمرت لأعدل بينكم Iya. الله ربنا وربكم. Iya di sini Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya, diulang. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
Kemudian la hujjata bainana wa bainakum. di situ ya. Allahu Ini yajma'u. Karamlah di sini Ya. dibacanya nih di sini ya. Agak tenang. Nih. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Coba lagi. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Kemudian pindah dulu. Yuk, walladzi. Wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastajiba lahu hujjatuhum. Salah Ustaz. Ulang lagi. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له Mastuji, bukan mastaji. Mastuji. Salah. Mastuji karamlah. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم Ya, داحضة. Hujjatuhum dahidah. Ambil di mana Ustaz? Ya, boleh Ambil di mana? dari hujjatuhum boleh. Hujjatuhum dahidatun. Ya, boleh. Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Kemudian Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yastajilu biha allazina la yu'minuna biha. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Atas kan Pak Ustaz? Iya. Kemudian ini ala. Ala innal ladzi itu. Ya. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Kemudian Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Iya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Iya. Walaula kalimatul fadli Fasli.
walaula Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Tenang ya karamlah. walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum Mm-mm. wa inna zalimina lahum azabun alim. Bagus kemudian. Tarazza Ntar ke atas ini. taraz Ya, taruh. الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم Mhm. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة الجنة. Jannat, bukan Oh, jannah. salah Itu Ustaz. bukan tabar Salah. buto itu. Ya Itu tak salah tak Ustaz. perahu ya. Mm-mm. Ulang balik. Boleh, boleh. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة. Jadi panjang. Fi rawdatil jannat. Jadi mad ada disukun. Kadang mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan kan? Iya. Hanya panjang ya. Ulang balik. Diulang lagi. Ulang balik dari Walla- Malaysia. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة. Ya, jannat. Kemudian. لهم Lahum ma yasha. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian dzalika huwal fadlul kabir. Nih, ya dzalika. Dzalika alladzi. Dzalika alladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Kemudian. قل Iya. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكبرى. Fil kurba, bukan kubro ya di sini. Kurba. Iya. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة Ajron ya, في jangan ajran, ajron. Ajron أجرا karamlah, أجرا ajron. Iya. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. Iya, fiha husna. إن الله غفور شكور. Innallaha ghafurun syakur. Kemudian. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل Kol terbalik karamlah. ويمحو الله الباطل ويحق الحق Wayuhiqqul haqqa bikalimatihi. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. Bikalimati. Ya, Salah kemudian. Ustaz.
Ulang balik Ustaz. Ya, boleh. Wayamhu Allahul batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi Mhm. innahu alimun bizatis sudur. Kemudian wahwa. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Mhm. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih Iya. wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Kemudian nih walau basatau. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' Iya, mayasya. Mhm. innahu bi'ibadihi khabirum basir. Iya. Wa huwallazi yunazzilul ghaiba وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمه. Mhm. salah Ustaz. Ayat surah. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمه وهو Wa yansyuru rahmatah. Rahmatah. salah Ustaz. Ketinggalan. Tenang. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته Iya, bagus. وهو الولي الحميد. Mhm. Tak nampak tulisannya. Wamin. Oh iya nih, ntar ke atasnya. Nih, karamlah. Wamin ayati. ومن آياته خلق Khalqu. Bukan halku, Kak. ومن آياته خلق السماء Khalqu. خلق Iya. خلق Khalqus. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة Mhm. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Qadir. Jadi panjang. Salah. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Kemudian. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Iya. Tak nampak. Oh iya. Wama anta nih. Wama antum. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Wala nasir. Kemudian. Ini kalamlah. Wamin. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء Iya syak. Yuskinir. Iya syak yuskinir riha. إن يشاء يسكن الريح فيظللن Rawakida. رواكد على ظهره
Mm-mm. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kemudian Au au yubiqhum yuki au yubiqhun. au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Mm-mm. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina Mm-mm. ma lahum min mahis. Ma lahum mim mahiyas. Betul. Terus kemudian Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya mm-mm. wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim. Atas kan Pak Ustaz? Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ni wa ala. Wa 'ala Wa ala. wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون walladzi والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ya wa وأمرهم amruhum شورى syura bainahum. وأمرهم شورى بينهم Iya. ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون Iya. وجاء Wajaza usai. وجزاء سيئة Sayyi'atin. وجزاء سيئة Sayyi. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا فمن عفا وأصلح فأجره على الله Iya. إنه لا يحب الظالمين Innahu la yuhibbuz zalimin. Kemudian walamanin tasara. ولمن انتصر بعد ظلمه Ba'da. فأولئك Walaman tasara ba'da zul. Bukan ba'du ya. Ba'da. ولمن انتصر بعد ظلم Iya benar. ولمن Ba'da zulmi. انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل Iya min sabi. Terus innama. إنما السبيل Iya betul. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر Iya. ولمن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Iya, bagus. Terus وَمَن يُضْلِلْ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Ya. Kemudian ini. Watarahum. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل Minal dhulli. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي Min tarfin khawfi من sisa. من طرف خفي Gitu khawfi gitu ya, ada خفي. ada bertasdid, ada itu. Terus waqala. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إلا Ala bukan ilah. Ala. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. Iya. ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ yauma idiu. ما لكم من ملجأ Mim dulu. Malakum mim idgham bigunnah kan, non mati ketemu mim. Malakum idgham mimi. Malakum mim malja'i yauma idin wa malakum min nakir. Ada banyak gunnah nih, banyak idgham bigunnah. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Iya bagus, min nakir. Terus fa'in. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. In alaika. إن عليك إلا البلاغ. Iya. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصبهم سيئات وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Bagus. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. Iya. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Syukur gitu. Salah Ustaz. Panjang. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Ya, au yuzawi. Jangan ragu. Ayo. Au yuzawijuhum dzukhrana wa inatha.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا Dzukra panjang. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا Mm-mm. Kemudian. ويجعل من يشاء عقيما Mm-mm. إنه عليم قدير Kemudian. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا Au miwara. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي Payuhiya. Payuhiya. بإذنه ما يشاء Mm-mm. إنه علي حكيم Bagus. Kemudian. Wa kadzalika. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Mm-mm. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان Mm-mm. ولكن جعلنا نورا Walakin ja'alnahu nuran. Ketinggalan. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا Mm-mm. وإن لك Wa وإن innaka. Wa innaka. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Mhm. صراط Siratillahilladzi. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور Sadaqallahul azim. صدق الله Alhamdulillah. Sudah banyak العظيم. Terima kemajuan kasih banyak lancar. Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.